Ibizo lami ngutholakele Khumalo uMahlangu ngokuzalwa. Ilanga labo mama leli lilanga elaqalisa sekulesikhathi kudala emazweni okuthiwa kuseNgilandi eEurope liqaliswa ngabo mama ababesebenza sebediniwe ukuhlala besebenza bengakhangelwa ukuthi ngobani. Kwasuka lapho kwaze kwayafika eItaly, kwasuka eItaly kwayafika eRussia. La ababuya lelanga likamhla ka8 kukhanya kwaba ngamaRussian ababedinge ilanga leli. So ilanga leli ayisilo lokuthi ngelethu sodwa lapha. Lathi kufuneka silikhumbule ngoba lilanga lokuthi omama bakhumbule, bazikhumbule, babone ukuthi balomsebenzi abangawenza ongafanana nowenziwa ngabesilisa. Omama isikhathi esiningi nxa benikwe umsebenzi bathanda ukuthi umsebenzi bawenze uqhakatheke, ube muhle, bakhangela into yabo bathi nxa sebendlile athi into engiyenzileyo yinhle.